Mukoro gwo kusima kwa Evelyn School of Nursing aha kanisa ya Kibingo omurimbarra abeji bashabire okwego kwesharramu na mnongo kutanise kibine kirungi chwere mshomo yabo obutafa busha. Dr. Nathan Karima mukama wa Evelyn School of Nursing ashoborira hawenchi batebekaniso kusimoku. In your own capacity, no musomesa kwa kaptora, no ba wana kwa kaptora na yomba tor, ya kupata ya kuyomba ya tebayo, isha izo yo kupeleza. Ya kutomba nyo ya kuyem. Kama doktora wa chama, kama doktora wa kutendeza. Okusima mukama ahabwe bintu byingi bityo kubanza hari ebyo nutsimira mukama aha results nungi ezishohwire ezabeji bitu ebya habizame bakozere bya UPAB assessments omwaka ogwo 2025 December amazima beji bitu bona bakakoraje kandi bakora kurungi munonga abeji nabo batugambire cyo batira umuhimbo okusima ruhanga kandi twija ha kusima ruhanga abo kureba twika twicira higuru munonga. Yes, thanking God for the previous results. As a student of year 1 semester 1, I'm so grateful for the results and I hope God will make us pass. Tukire munonga kurigiri hanga ryona tukoze 95% igenda na 95.8 tukire munonga nutsima mukama. Omugandi omuhuru yo kutungura ebyo bwegiso mu mashomero ge kanisa ya Uganda abanyamyoga bariyo no barambura okureba hibaratangire kwikirize hureji Kazo Secondary School district ya Kazo narumwa ha mashomero gata yayirwe kungana luno bulimo abawandisi nena abalambuzi ba masomero kakati okuva bwe twatuso nakulegulo ekisookera ddala bwe tujja mbulabirizi tukyalira ka masomero amatonotono getusobodde okutuukako okulaba amasomero gano gakola gatya kubanga tulina enkola gye tusuuta ng'ekkanisa gye tuyita model school tugisuubira okubeera ng'erimu obuyonjo tugisuubira okubeera na academic performance nungi. Orutayo rumwaka ogu rubere rwa diocese ya North Ankole kandi baraganiso kumaraho buremezi oburukuteganisa amashomero gabo. Tumusabaki nushanga amashomero g'inja gaturebire beyine staff eri kushashurwa abazeyiri kandi abazeyiri bakwasiriza n'abashomero kureba ngo bayomere bizimbe byabo mwena atukurugama lebezaga mwe gine challenge nushanga ngo kwa amazi ayiba kuruga oshanga ngo abazeyiri twakwenda kuyamba abana babo kushoma twakwenda kuyamba abana babo hereza school konjira hasente kugira ngo barye kubanga butambula awalala gukyoyisa okusomooza abaana tebalya mmere abaana tebanywa buugi abaana basoma naye nga tebalina kibalidde paka ow'eggulu kubanga abazadde babagana okuleeta sente. Abebembezi ba Kazo Secondary School basimire hureji kandi bayerekana oburemezi obarukurabamu okukora emirimo yabo. Abashomesa bona tubakorara ishomero amashituka abashomesa na makiti mengi tugakuba marabona turiyo mubombeka bwaho bagire bitaka ko yiri kwenda gushaka rutonde sente nyingi yakora je omuzambia USCE sciences tukaba abo kubanza mu district arts twaba bakabiri mu sports and games participating Gasha kwa Anita Gwanga na Timothy Mushabe.